Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruh alladhi an'ama alayna bi ni'matin katsirah zahiratan wa batinah lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu rahmatan lil alamin wa hujjatan 'alal khalqi ajma'in. Salawatullahi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji wa tamassaka bida'watihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubhasun. Ulaika alladzina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma shana'u fiha wa batinu ma kanu ya'malun. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mauli mga kakasih sin Allah subhanahu wa ta'ala sabarang sinabutan sin suara ini yari na isab kami mga kamaasan sin kamu humatud maun pahadarat sin kamu sin ganap pangadjian amin masih kita niwa pengajian bunga sin pag-iman aula-aula na to din pengajian na to haruman ini bunga sin pag-iman in mga beriman usugi bang beriman babai di sila kalumnian simpitna aula-aula na impitna ruwa ini katangkisan nila iwan kaatuhan nila impitna ini. Fitnatud dunya wa fitnatul mal. Fitna sin pagdunya, iwan sin fitna sin taud sin pengaltaan. Mga sila beriman, di sila kapitnahan sin alta mataud,
At tinyari sila kumangi, iwan di sila kapitnahan silingkat sindunya. May ta'yad to mga tuan, walakad hajjarallahu fi kitabil karim wa ala sunnati nabiyyin sallallahu alaihi wasallam. Hangkan silari kapitnahan sin taud sin pangalta, iwan di sila kapitnahan sin lingkat sin dunya, sabab sa bunnal tuud. Tiyay ma sin atay nila, tiyay ma sin akkal nila, tiyay ma sin pito ang gawta baran nila, in pagpahali sin Allah subhanahu wa ta'ala, hatungod simpit na sin, iwan simpit na sin dunya, hakitab Quran maha mulia, iwan hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dahil nga sabab yadto, maingat sila tumangkis. In mga sila wala himali, maingat sila tumangkis sa tangkis pakugdan. Dahil nga sabab yan, mga anak po at tiranan, mga kakasisin Allah subhanahu wa ta'ala, najuja na manusia simpit na sin, najuja na manusia simpit na silingkat sin dunya. Malaingka nibalikta ni beriman usugiban babae, aun taming nila, aun gapi nila, aun tumatabang kanila. Firman sin Allah Ta'ala surat Hud, ayat hangpu taglima, pa ayat hangpu tagunom surat Hud. Firman si mahasud si mahatinggi, man kana yuridul hayatad dunya wajinataha nuwaffi ilaihim ma lahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Sisiw-siw manusia naghinang siya karayawan dia dunya, tiuput niya piatubtub niya hamaksud kabayaan niya, naghinang siya marayaw, uno-uno na hinang marayaw riya dunya, sakawa insalakan niya naghinang, tuput na pakabayaan niya, piatubtub niya kabayaan niya, ingkataan hinangun niya, wala niya iyara din kabayaan sin Allah Ta'ala, hirihil kaniya sin Allah Ta'ala, way kulang, way labi. Balikan na to, mga anak po. Siyo si manu siya yariha dunya, naghinang siya. Piatubtub niya hakabayaan niya. Wala dooning kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, singkatan hinang niya yaon. Napalingkat niya ing kabayaan niya riya dunya, iarad niya ing kabayaan niya, wala niya iarad ing kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, ing kabayaan niya aun tubtuban, ing kabayaan sin Allah ta'ala way tubtuban. Na firman sin Allah ta'ala, ingkatan iangut niya yan, ingkatan kabayaan niya yan, nuwaffi ilaihim, hirul na muka niya. Dahil nga sabab gani, naginang maksiat yan, nadiul da sintuhan kaniya. In unu-unu kabayaan niya, maksud niya, tuju pabaran niya, hirihil sinallahu ta'ala hinang niya. Nuwaffi ilaihim a'malahum. Firman sinallahu ta'ala,
ingkatan maksud, sinhinang niya, pabaran niya, papamili niya, halawm sing kauman niya, hirihil sinallahu ta'ala ing karayawan, way kulang, way lawi. Turan niyo mga tuwa. Sumagawa. Paman sinallahu ta'ala, ulaika alladhina laysa lahum fil akhirah. Imanga sila naghinangyan karayawan, tutup saja hamaksud kabayaan niya, wala niya iyagading kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Hirihil kaniya katansin Tuhan di ing kabayaan niya. Sarawa di makapalagi. Doon na hadya kabayaan sinallahu ta'ala hakabayaan niya. Laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Mga anak po, yari kita niyo hababaw singgumi. Maun kita niyo maglain palawm singgumi. Mga sila ini. Tungod pa adlaw akhirat, way na kanila karayawan. Illan nar, malaingkan kayo, mga tuan bang sabutunin kayo, wayron kayo mahagpay. Bang sabutunin ais, wayroon ais mapaso. Nabalis katamasa na to ini. Apabila intau agarun niya yung kabayaan niya, di niya agarun yung kabayaan sin Tuhan, in ais mapaso, in kayo mahagot. Sumagawa, hadlaw ka na. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Hadlaw ka na. Way na kanya karayawan, sabab dihil na ingkatan iangot niya riya dunya, way na siya nagpalawi tub-tub na sa jariya dunya. Number 1, inti ataramakan niya kayo. Hikarua, wahabi tamasa na upiha. Ingkatan karayawan na hinang niya. Nagsarak ka siya, nagmura siya, naghinang siya karayawan, sakawa, tupot, kuma siya karayawan pabaran niya, kuma siya babantukan halawm singkauman, kuma siya salasila, masabot siya history, hikuan niya tutaw marayang, wahabita ma siya naupiha. Mapasaw ingkatan karayawan hinang niya yadto. Kung may tayan, anya ya pakaroin Tuhan. Bukun Tuhan anya ya, siya in anya ya, imbaran niya bukun kaniya, in kiyabakan niya karayawan bukun kaniya, iusal niya hakabayaan niya. Wala siya nag-usal hakabayaan sin Tuhan, ingkatan na hinang niya karayawan. Tudyo pabaran niya, palawm singkauman niya, papaghula niya, habita ma siya naupiha. Iunsin Tuhan yung pala, di diyarilan pala dito. Iubos na kanyari dunya. Ini katu, wabatilun makanu ya'malun. Bataling katan hinang niya. Hinang niya tuju papagkahibatal. Hinang niya tuju patuhan batal. Maita, iagad nin maksud kabayaan niya, wala niya iagad in mission, iwan vision, kabayaan sinallahu ta'ala, hakabuhi niya, iwan nakamatay niya. Yadto mga anak po. Imbar iman, halawang pamalihala sinallahu ta'ala.
Dahil nga sababian mga tuwang, yaring kabtangan sinambuk ganarul sahabat sin Nabi. Paglilay kanila sin junjungan taniwalay salatu wassalam sin ayat ini yung pamagbog niya. Inawi niya. Tungod pabaran ko, indunya ini halgaan ko hakabayaan sin Tuhan. Sa way halga ko hakabayaan ko. Inalta di dunya ini halgaan ko hakabayaan sin Tuhan. Sa way halga hakabayaan ko. Way Tuhan mamaugbog sin bisyara ini. Bisyara sinambuk sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. May ta siya yadto nakabisyara sin biyadto sabab diungog niya inna binagkabtangan. Man kanatid dunya hammahu wa ghayatahu jajahullahu bihasanatihi fid dunya faqat. Siyusin tao. Inimportan haatay niya. Inmahal ka haatay niya. Imahal ka pikilan niya. Imahal ka pituang gauta baran niya. Amo na impagdunya ini, lumamud siya silingkat sin dunya, pialingkat sin tao, magpatauran sin, magpatauran lingkat. Jajahullahu bihasanati. Hiri-hiri sin Tuhanin tiyuko niya yadda. Pidunya ri saja dunya. Way nalaong kanya hadlaw ka na kada. Min sahabat ini. Misan wayroon nakako diha dunya kabayaan sin tao iwan tao. Bang man aun dakako kabayaan sin Tuhan iwan sin ako. Dito yung kabayaan kumatan. Magkagunahan kita niyo sing kabtangan ini. May taimpit na riha dunya ini, ing kalingugan siya dunya ini, pasalan imiwog sin intaw ha dunya. Inhula dakula, lungko paninhula sibi-sibi. In kafir, lungko panin Muslim. In Yahudi, kita anim buno ha dunya ini. Muslim sa anim patay mataod. May ta sabab pangatud nila yaun ha muslimin mataod alta. In resources haula nila irang na. Yaun haula si mga muslimin in yan panagguwain kaiwanat. Naturayan tuan. Nauno pembisara sin sahabat ini. Praktis ko na lang niya imbaran ko. Hatiyo-tiyo kabayaan sin Tuhan di dunya. Bang man akuri kapitnahan sin lingkat sin dunya. Bang man akuri kapitnahan sin pagpatauran sin. Dua tuan impit na malago dunya ini. Pula-pula muri man jari magtulak. Subay siya suabon. Suabonin tao, suabonin sasakatan. Mariratuanin tao. May tayad to. Malingkat lang na mula sa buwangan. Maglag na yung office meet niya. Piyakan na halong na yun na to. Pag sakali, yari kita, halawang sin mo mula sa buwangan. May kad sambil magsud doon, mahunit. May tayad to, kaya pitnahan silingkat sin dunya, kaya pitnahan silingkat sin sin. Naturan niyo tuan, imbawag bukan niya uno. Amal mu'minu, fayujaji bihasanatihi fid dunya, wa yushabu alaiha fil akhirah. Ada pun mga bariman, usog babai, maasbata, tungbasan sin Tuhan dia dunya yang karayawan nila. Hasanatun fid dunya karayawan diha dunya, wasawabun fil akhirah,
iwan tutungbasan kaniya sintuhan hadlaw kana. Yadto mga anak ka po. Imbawbog si mga sila tao Makkah, iwan tao Madina. Imasa na to ini, magkagunahan kita ni wihad to pamagbog. Dia aksin Tuhan, papamarintahon kita ni dunya. Sarawa bukon pamarintah competition. Magpaling katintaw iwan tao. Sarawa magpaling katintao, tujo pa nagpapanjari kaniya. Aon pahala sim pagpaling katsaddo. Na bang nagpaling katintao, hantari na lamagkahi, way pahala, gumawa din tinto para kala. Mag-abuin tao papagkahiniya. Magriyain tao papagkahiniya. Magparungog-dungogin tao papagkahiniya. Turan niyo mga anak po. Yan. Amo yadto bunga sim pag-iman. Na mga tuan, masakitan yung hadis ni Rasul sallallahu alaihi wasallam. Daing kan Uqba ibnu Amir. Kala Rasul sallallahu alaihi wasallam, inni wallahi ma akhafa alaikum an tusyriku ba'di. Walakin akhafu alaikum an tanafasu fiha. Rawahul Bukhari. Sabda sinjunjungan tani alaihi salatu wassalam, sabunal-bunal to sapahan ko. Patuhan. Way kabugaan ko ha umat ko. Pagig ko iniway kabugaan ko. Maita. Sababin sila, kiyawin ko na sila, hakuko puti. Manasing kuko puti, kaya ngatan mo yung tamak. Tao nakapangadji, kaya ngatan niya, kaya lumian. Tao ay nakapangadji, kaya ngatan niya. Sa unulong sinabi, ingkiyabugaan ko umat ko. Di ko kabugaan ha umat ko magsirik sila. Way na umat ko magsirik. Banga kumawa na, sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, way na umat ko magsirik. Magsumba badhala, way na. Sumagawain kabukaan ko kanila yan. Antanapasu fiha. Maglumba-lumba sila, mag-akig-akig, magpatauransin, magpalingkatan di adunya. Napiatumtum na kita ni usintuhan, way na pagpasyal. Way na promo. Pagbantog sintaw, nakakakulong na promo, ambok pilak, daharap pa Japan, magpaupamili kami lang na, bang kami taon na mo hangpo pilak da. Sa 4 tahon pa lang nin lugay. Nando, masakit pa siya. I-stop sintuhan yung pikilan niya tukatanta. Nakamataod na siya, nag-promo rin na makasakat. Naing kabukaan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, umat niya, mag-akig-akigin tao, magpatauransin, magpasihal, di mag-akig-akig, magtagipon patuhan sin adlaw, magtagipon patuhan sin dum, manasbi sin adlaw, manasbi sin dum, magjikil sin adlaw, magsikil sin dum. Amo yan indagbos sing kahalan na tubihaon. Uno pembeta sin Nabi piag bubuka-buka niya. Wa Nabi Sa'id radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam jalasa jata yaumin 'alal mimbar wa jalasna hawlahu faqal. Hambuk masa laong sinambuk sahabat ini.
Di matungka mo Nabi. Pagdatong niya limingkod siya ta si mimbar. Ampa na kami nagpun hakuliling niya. Ampa na in Nabi nagsabda. Inna mimma akhafu alaykum ba'di. Impiyag bubuga-buga kung maghapin jumat to kanyo mga kumawa na. Ma yuftahu alaykum min jahratid dunya wa jinataha. Natatambul maukab na indua. Dua lawang natatambul maukab na mga kumawa na. May tayad to. Mataod na imbukon mabaugbog magtuhan. Natatambul naukab na. Puno yan, ma yaftahu alaykum jahratad dunya. Maukab na in alta yari dunya. Natuan biyahon bud, mga hulawan. Deng harakat, mga uwin. Amunin piyamunuan, sin Yahudi wan Nasara, mga uno. Maukab na yad to. Pag ukab had to, di kamulamahan magpatauran. Di kamulamahan magpasyal. Siya liyamahan na kamo magtagipon patuhan. Sindumiwan sinadlaw. Inasal-asal aun wayna. Inasal-asal mag-ibadat wayna. Amuanin makabuka. Sikaru wawajinataha. Kati kuno mangiusog pangit. Mabaya na tuan in beauty. Minta siya maya na. Sinoy na misan buhok. Ni natubuan yung buhok niya. Inuun niya. Inipon niya buhok daway. Nalunga na. May maya imbeling katuno. Yaon ka niya. Malingkat ka niya sin. Ingkatan biya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam yarin na. Sagawa imbar iman, di sila mataabdit. Ngaita, bukunin dunya paghulaan. Darul amal wa darul mamar. In dunya pag-amalan, pagtanuman, dito anihon hadlaw kana. In dunya lalabayan, mataod na limabay, in kita niwihon haran. Magdaratong-datong kita ni. Natuan ukab na wihaw nindua. Pangalta dunya yan na. Bata-bata di manaw pa school bang wayang gatus filat. Bila na sinamahang gatus matuin ina. Pilalong nindili ama mo. Ang gatus dalong na ina. Nahinangan natong gatus. Way na bata-bata mabaya hinangan ba undahan ding habay. Dito na ako lang naman mina, sabab may taon na kanya itong gatos. Waybihan, iukab sinina, iwan sinama. Pinagay sinina, hangkan na ako nag-usaha. O, hangkan na ka nag-usaha, pamanglupas. Pag-usahan kau, tauan hamagdaratong. Tauan harumatong, tauan hamag-iig. Anytime, mig ko rin dunya. Narangkaw yan makaig dirihilan sa jawairon mang dirihin. Bangkaw yan migway tiyataw. Iwan misa naun tiyataw, buslo timpiag tatawaan. Turan yung mga tuan, na, yari na impangal kahadunya. Yari na ilingkat sindunya. Maluway yung mga sahabat, wala nakapamungo. Hingkya pamung nila, may talong na, bang aun nakarayawan. Bang nag-ibadat na yung taon, umatong pengkangian. Dahil nga sabab yan hambuk masa. Di matungin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pabahay sinasawan niya ay Zainab. Pagdatong niya,
Bukon biya sing kabiaksahan pagdaratong sin Nabi. May tayad to. Sabab pagdatong sin Nabi, namamanyabot, nagpapanyabot. La ilaha illallah. Bangkit taong sinasawa ni halong buka. Bukon halong kuyag. Halong kasusahan. Ingka maumuhan sin Nabi magdatong halong kuyag. Inyad to. Hiublaan siya na mabanyabot. Unima na simpanyabot. Way Tuhan sa bunal-bunal pagtagipunan tunggal da. Kita niyo biyawang tuwa, hindi magpanyabot. Sininlapal mutahalin, dihilan sin Allah Ta'ala, mahal ka dahil sin dunya, iban sin luon niya. Inalong mo, nakamatod na ako nagtahalil. Tudulat sa nin natahalil. Kuya Waira. Na maus ka wisab. Bangyan di na hirihil kay muriya dunya, tiyata ka makay muhadlaw. Siyugpatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ubos naman nyabot. Wailun lil Arab. Dumatong nalaw ng kabinsanaan habang sa Arab. Mayta, syarrun kadiktarab. Sabab matawd na yung mangi, simuok na kanila. Tulad yung mga tuwan, imbuno siya. Pagbuno si Yahudi, iban Nasara, Muslim magkahi, sambil diha kato tanini, way na to kaya sayuhan. Nanyabot siya, la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah, syarwailun lil Arab, syarrun kadiktarab. Impamong sinasawa na, ya Rasulullah, anuhliku wa fina salihun. Datungan kita niyo ini sin mangi, datungan kita niyo sin krisis, sin mataud-taon nag-ibadat patuhan. Inagisin Nabi huun. Ija kasural hadas, apabila timiu-tiuin marayaw tumaudin mangi. Na mga tuan niya rin namasa na ito ini. Bang aon 2 million manusia area sa buwangan, pila rin mabagbog magtukar. Datungan kamu sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, sin kasusahan, kasusahan ha pamarinta, kasusahan ha alta, kasusahan ha pagkaon, kasusahan ha pagingat, kasusahan na katan pakaradyaan, apabila tumaod na, impit na, mataod na imangi ng simarayaw. Hipagino-ino na to mga tuan. Bukon para kala ordinary, hindi matuwa masa na to ini. Na, uno pa, masa pa kita ni hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, yaqulu al-abdi, sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hasusungun amin magbuhi na tao, inhipamungsin hamukipon, sinipamung niya, mali, o Tuhan ko harin na yung sin ko. Buko ni pamung niya pagbuhi kanya, how nunain ahli ko, how nunain anak apo ko, how nuna ako makabutang. Mayita siya nakapamung biyad to. Niyatay siya kalna sinsin. Niyatay siya kiapit nahan sinsin. Pagbuhi kanya, impiang asubo niya, o Tuhan ko, how nunain sin ko. Buko nin piyang asubo, haununin asawa ko, haununin anak ko, haununin ahli ko. Sababin dia dunya, way na inunin ahli niya, impiburit niya, sin niya. Nasiyambag na siya. Insin mulong niya, mindig to pakawa dunya, tuong kabahagi da.
Kikaisa, maakal tapat na. Amin piyagkaon mo, adobo, katantan. Nanahin ang katan na di, siya ito halaw mo, no? Kawamad, siya ito halaw mo, siptip ta. Ini karuha, labista, paabla. Yami mo sadya, banjo branded. Ngayad ito na basura, kaa naman ito. Way ikaw nakarihil at taway wadyo. Way ikaw nakapakaon at taway abdi. Ikaw sa dyan nagkaon, nayad to na basura. Ini ka to, tapaap na na. Ingkya pang dihil mo, amuyad timara. Yan, Tuhan, isusungon na to. Imbar iman, wala kaya pitnahan sin pagpatawd sin. Imbar iman, way kapit nahan siling kat sindunya. Nauno pa mga tuan, mas sapakita ni hadisin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala sallallahu alaihi wasallam, ma ahsya alaikumul faqr. Di ako mabuga, mamiskinin umatko. Sabab ko ni maksud nila magdaya. Maksud nila riya dunya maguno. Magtagipo. Pagdaya ridto. Ang paindiha dunya papamarintahan sadya kanila pamarinta kabayaan si Tuhan. Na Tuhan, makapamarinta kau habaran mo. Makamabarinta kau halang simbay mo. Nasa kali nagtataga din tao si ma-independence sila. Sinindependensya, habay niya, hapamili niya, habaran niya, matay, mahinang niyang katanin, ipahinang sinallahu ta'ala. Sabda sinjunjungan, di ako mabuwa. Mamiskin sila. Sababing bariman dayahanda. Sa yung kiyabugaan ko kanila, imibog na sila, silingkat sindunya, iwan sinsin. Nah, yaring kabtangan si mga sahabat. Innal mukassirina humul muqilluna yawmal qiyamah. Sa bunal to, di mga sila mataudsin. Nagdulbaya sing kabayaan nila riya dunya. Wala nila iyaga din kabayaan sin Tuhan. Silan intao tiyo karayawan hadlaw susungon. Bukon hati-tiyo, wayroon karayawan nila hadlaw susungon. Inlawan niya, mga sila mukilin. Di sila mabaya si mataod sa bukon kanila. Kaya nila hadyan kanila tiyo-tiyo. Sila ni mataod karayawan hadlaw kana. Na mga anak ka po. Walakad kana afdalu wa akramahum ala Allah. Sa bunal to, yay takato tanyo sintuhan, hisin marayaw kaniya. Hisin honorable kaniya. Nahinda siyo yan. Inna akramakum indallahi atkakum. In kaulungan sintuhan, in honorable patuhan yariya dunya, kakuyagan sila rumadlaw, inibadat nila sindum, inibadat nila sinadlaw, honorable sila patuhan. Amura mga sila, himinang sinda akan kiukuyagan, iban limayo dengaliangan, kalna buka hamulka sinallahu ta'ala. Kaya nga sabab yan, sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kanila, patakod dunya, pag-ibadat kamutod dia dunya ini, tangkisan nimbaran niyo, dahil nga magpatauran, kapitnahan kamu, kari asali mataud na kaniyo sa, tangkisin niyo sadya, impit na riya dunya, pitnasin, iwan pit na magkawasa. Kaya napusan, sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, bi'sal abdu, sangi ipon sin Tuhan, sin marayawing kapag papanjari kaniya, sutsi siya rin nga Tuhan, sutsi siya rin dunya, sutsi pagkaon niya, sutsi pagtug niya, sutsi katantan niyaon, sa kalipindahan niya pabukong sutsi.
bi'sal abdu abdun ragbin yuzillu sangi ipun sintuhan amunin ipun sintuhan iarad niya ing kabayaan niya wala niya iarad ing kabayaan sintuhan mga anak po wala si man yang intao nagmaksiyat amin agarun ning kabayaan niya subuha si man yang kaulaw way sa imatan si man yang amura imanga sila niyagad sing kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Na murah-murahan mga tuan, katubtubon na mo dito, uuhon na timbaran na to. Yari kita niyo nakudunsin, pit na sa lagu-lagu. Inallahu ta'ala, maulong ipon niya, sumagawa, piun niya yung kaulungan niya, kaulungan dunya, iwan kaulungan adlaw akhirat, mga sila kaulungan dunya sambil pa adlaw akhirat, amuna mga sila wala kaya pitnahan silingkat sin dunya, iwan sin pagpatauran sin alta, ialaw kita niyo sin Allah Ta'ala mga nasabot yadto, sabab dia ak kita niyo mamarinta, dia ak kita niyo katantan yadto, sa bangman kita niyo roon hasalakan kabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, nas'al Allah Subhanahu wa Ta'ala at-tawfiq was-sadad wa an yaj'alana hudatan muhtadin wa an yaj'alana minal faizin wal maqbulina fid dunya wal akhirah. Allahumma ya Rahman ya Rahim irhamna fa innaka anta khairur rahimin. Allahumma ya Tawwab tub alaina fa innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya Razzaq urzuqna fa innaka anta khairur raziqin. Allahumma ya Karim akrimna fa innaka anta akramul akramin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala khairi khalqika nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah, la ilaha illallah.